Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam tagasni. Kakong emprin lingdo commentary katnat ka kot ka khya ka lakhot jingelang ka khasi student union education cell menta kasni ka khandai turek unai tung arhajar arpusaw. Halor ka chithi pa ka KSU kal IT min ha ubnai beladem but usamna pen kemenang sanmin education secretary cell KSU Ulaong bahalor ki mat jing dawa kaseng na kalyang ka menteri ka kwat ka kya kala ai jing pensyai halor ba ka sarkar ka deban pensyai ki pat ba ya ka jingdon ki medical seats. Ulaong ba na kalyang ka menteri kala pensyai ba hadu menta kamla ban ai ka number batikna na marka NEET exam ka day habaro ka way kri India. Ada hari kedai penbat ia di MBBS seats dari state government. Di halal seperti kesiti depan ilapha ilayo pensyai ia keba di minister concern ilap pensyai ini kerja di officers ini akaba kerjing dawa kerjing tolong ba government kedai ban pensyai ban pensyai cepat pak ia kerjing dan di medical seats nam tadi kena berpuli doktor nak state government kota di halal kini nak kalian jom di minister ilap pensyai ba hadu mentah ka pemerintah baru ba ni exam kepada all over India yakni mentah mudah kan dengan Supreme Court di yang kenal exactly hatu mentah empat lah benai ngeri kalau kiwi empat kijing dawa tiba nakali yang seng la dawa nomor mengilalap pemensyam Islam kadon kajing Bombay hagi badai bat kajing tab lani ban penbai ban bah yaki MBBS students di Bayon State Kota haka bagidon dikena kasih tiba long qualified bandrung subuh syaka open kategori kira ia football bandrung open kategori mereka kita taruh kita tiba do di nakalian jong minister lah misal ba kanong dan syukur kata berkinu-kinu kisah kasih tiba football bandrung habu open kategori komikini otsya bandrung pada hakajo kapor nila karan syah bat nila rawan kaniro kadai gawai na kidaw mangila musim Bakadang kuwi dekis napo China Hills hakaba ubai ubar jala ulah summit ia pikot kisla dakaba tubung ban drong banyo lam ne kapha na kadika kota kajongi to state government kajongi ia kaba ulah summit di residential certificate berkumta tertar tinggal kan saya ban ila dawa ba omdaisyo penpriang pikot kisla jong kini di barjala ba syukriya ban tang banyo rong hakam kota kajungi ban nila dawaru ba ka department hi kadiban bisar dia ya ki kot Islam verify nanu ki residential certificate ki PRC dan teng ki PRC ki di poi ai ki sulit apply PRC wala rakin dai makana di ba ki traditional dan ki traditional na kani kajalan kajungi ki ya kani ngelakkan saya ba hakani ka pemerintah ke government kadiban long clear bat kariban pentikana bakani ke jengjir ya kisama kuliah MBBS kariban ko khoi basuba khanda dan ke jempori hangno hangno di hakbedai pat bat ke wai ke banta hakbedai bat kini di beladap dan kuliah MBBS na state kota kandrai nimla banlen ba bonhi ki bayo na open kategori khamtam ki bomdai ki khasi anda kiladap banyo nak state kota bonsien ki juja dengan ki jela bat kim juan phai pan se jela ban aya ka service se ki pai ba jong jela kani orang ai bejung tuko haki jaga sumar khamtam haki jaga nang pendong ki bagi PC ki CC ki sub centers bat kum dar terter tinggilan dawaru mengire kerensai bat di minister concern hakba ka government kali banwan ban twet iki ya gitu barak kibala puli nak state government kota bat ki bakham syam lawan phai shu segala bat ki bakham siu hiro e kabon kuma ki te bat pasokar kum ikini ka government kadi ban lek tenge bat ban wan iki bat ban penting kan bagi lawan phai pat segala ban ser ya ka state ka dumi ba ka government kadi ban president ya ka ban pen perlong ya kadi ka medical college ka dumi kenang bahkan pensuk ya ki pat bahi borok kumjo itu kisah lah kiba kuat bertebet di akan yang kamu kuliah doktor bat hakibat itu jeng sumar abang idon yang kami medical college kum madam kuliah pat kejelah kalau kejeng yaram si kada ya nang tempat baca kejelah di waktu
Sini paling global ini suggestion ini pagi views dan personal development di kami apa? Kami harus beri bagi seats ila tercai bah sokong dan kasih jadinya sokong di garu kerja sokong but ke khasan nak tadi OST taksan tadi open tadi. Benda makhluk dan kadioi. Aku angkat sa ay beli kopi, kani ka kopi bubon tini kipit siya kilaran. Yo details nama kebun plat ni, sa ay details.